ni Sky TV iraka ry'abantu kandi ejin program Omuhingi N'omuriisa banyeta Edmon Principle Fama. Omuhingi atakwata mwitaka nyenda kubagambira ngwe rizoba amakanda nagasimba kunuya omuriharwe aha hunyemerire ejin bageta abesigana kasharidare Farmers Cooperative Society kandi n'abantu abarkwakira amate kuruga omubahingi barukurenga omurumagana 3 okurugombyaro ko muri kashari n'ahandi bakagareta aha kandi agamate gakabasa kuba negaterezibwa gakazamutindo murungi gakongera kuguzibwa abantu abarukongeraho omutindo tubete ba processors konka erizoba tuzakusimba amakanda aha muntu arukuleta amate okugiha aha farm na nogwo arugamuhereza na nogwo turukumanya nka processor abantu bashatu tumanye akujunanizibwa ebeeyi y'amate Nooha ahabwenche beeyi ejenzire neshuma ejenda negaruka hansi abantu baryondo baterenda urute kurwa government negamba ki akintu eki tutakagiro wa government katubanze tutero muranga turukuraba umubantu ababurijo batugambire obuzubu aho buri rero sityo ntuza kwamse bigere na government tugironde tubase kumanya amate omutindo gwago na nebeeyi Nooha omuntu arukubizunanizibwa tambura nitwe tuzagandiana n'abakuru diareji twaheza tugambe hona n'abakureta amate tugambe hona farmers tongere kumanya obuzubu ahiburi na mnonga achikwatine n'omutindo hamwe na nebeeyi y'amate twegiteho nkokuna nakugambira banyeta Edmon Principle Fama tutandike program yitweje amazina ni banyeta James ndi N'omuriisa urukuriga ndi N'omuriisa urukuriga rubaya egombora na rubaya ishaza n'ikashari Mbarara district tukatandika nk'abariisa twine cyetengo cyo kutandika daire cooperative wage ngo bunde katwakiraho etwimutya nk'abakwatanise kuruga mu mwaka gwa 1992 ubwo twagitandika twarunda n'abariisa twareta amate twatandika kugaguza mu processors plants GBK, Lakeside, Pearl, Amos nabandi bari kuguza amategabo abayine kula zawo twagumizamo ekaba registered umwaka gwa 2026 n'abariisa barungi nimwe n'abashobozi b'amate egendera ukiti kikakiri cyo kwetungura kugira ngo tukwatereho abariisa bareke kubonabona so utwatandika chairman akabari Captain Retired Kajugira is now late yargaho hazaho Beres Katongore yargaho nazaho niyo nubungireho 2021 umuntu mugwite no kununda n'amatega barisa tukagabaguruza kandi umuntu mugwite no kwateraho abazeri bagenzi baitu abana nkaba bahereza kushoma bakaje bakaba manager because tinkaba manager tinkaba accountant tinkaba mwene ntiyamba embaje zone N'omuriisa na diary actually in categories hariho N'omuriisa hariho umucunda tumweta umucunda hari hagataho then hariho na processor oguru kwata amataka gongeraho umutindo aba bantu bashatu bahukana bata process ya mateke tubakwe bahukana because hariho sauce y'ikintu hariho na muheru gwacyo umucunda na yamba N'omuriisa kumwihera amate aha farm hato hariho N'omuriisa utar corporate na cooperative wage konka agaguzo go muntu turukweta umucunda hato umucunda weje agaguzaha umucunda ni middle person middleman agareta gata konka sauce N'omuriisa
end ni processor. Umuriisa yaba atariho processor atariho. Processor yaba ariho umuriisa nabasagumaho konko condition yorobe nari gumire timwe nyabanye tigereza umuriisa nabasagumaho abo kwatkamara imyaka magana angahe kokagata mwinire mugabo tutine processors ngakutwinire kandi kanyine imyaka nshanje neshatu imyaka nshanje neshatu processors kana gobizire kagatshomise inteza batatete kazatorere ba processors bakawezire again development ereterwe NRM. So development kwizire processors boija ntubeta ba investors itwentweta farmers. So combination ejo ne basa kureta umutindo ngo muri sobundi gwahindukaho. Tutandikira N'omuriisa amate gatakizire mu diary gataka no mucunda nango katumbaro hagatogwe na watakagira N'omuriisa kugihayo uwo N'omuriisa role yeyene yakumekinga shwango amate garbonire gatakizire go amate tegaro ubu kujimura kwawe kutakawiriho tukabatere kure nyana zitu zonka turi kure n'imzitu zonka so that ngwikura kukize sente enimi ya meza 5 mukaga yonkire ujiguza imitwano nkanshanje kinana hatari ukizu ekirungi cy'ikintu n'ikibi cyacyo aha amatega izira aha amatega agira katare inimiti zakiruhuza urukonka zakaze sente abo ko ntwikamo munonga konko processors bawe ratakizi twatwonkesa inimiti tuzuguza sente itutunga nkoko nakugambira itu tukabaho agwente konka tite hatari ukushubura amate. So process yo kutandika kusubura amate no reba ngo N'omuriisa tinde cye muhindwireho process ahayizi hati iki kihuzo cyangamba cyete hwiwo nkumuntu iwo nkumuntu urugendo rwawo n'urunye sarare kuruga iya wanu kwikemya 10 kwikemya 20 those breakdown zezo kubugana na business ya matinu kweri izo bantu batereza 10 hatu turigare 5 mwene ejo wanu bakubuza yonka interviewer ejo na achievement kandi mbazi consumption yone gumena ko kweri mbazugwa mitwari 10 nugumaguri ugwa mitwari 10 ogwa mitwari 8 nugumaguri ugwa mitwari 8 omunyo gwe mitwarena nkato kwenjure gwire no gushanga mitwaro mukaga abo kwenyanja zijwire itwe consumption ne gumena ko kweri konkentasia na mwana twazo mbitabo y'abarisa no shanga mu ibar kweta negative because amatagawe nagemura consumption eroho persistent tekahindukaho konkebe y'amateko yo kuhinduka hatendi kiraki ekirentasi abo kumbaza no gogo tukahindukaho umwanya no gogo tukahindukaho school fees nizezo tukahindukaho percent ya loan ni kweko tekahindukaho everything tene kiri kuhindukaho konkebe y'amate ne hinduke za hanse hata mategari yari 5 amataga habwencho urugendo rwago rutwira n'urugenda n'urugaruze bigereye nuko mutoga mazire mu bwira nogira ubuzubu n'uburukangaye ukibuze government abo kwa nyoni nkoma takagiro mu government ni mazama nyiwo muntu waburije nyoni nkoma abo kwa government ni yaje ngutiri sente zenjungu tutkandi turi senya nkore yaje ngwaza kureta aba investors baba leta twabarebere twayesimu kandi batugure sente konka okubiyashumire nibiza harunana harushanjo haru 5 tukakimanya kora kubuza ngo mbe y'amategwire ukibuza mukampara kinya bakingire ukibuza ngo twaza kureta haruho barigira haba nabakaje aba Argentina barigira nabo ngo nibenda mate konka uza kushanga N'omuriisa nabona hazo butwaye kina nakugambye butwaye tunente ziti nyankore uko yoze mundu gumwe umukwezi ninge minunde biri umukwezi nonye tigereza zikaziri resistant munonga ahangoha eketari kusurwaza
mwene kwatandikana hije njungu twatandika kozya emirundi ebiri umusande embaze emwe yaba fake mbona N'omuriisa yabonabona hata processors kuba ryo kusetoringa kuba kwetegereza situation ya Uganda babirgaho haturyaho turyabogo hatogo ogu manager umushara gutwa muhire buri turya arishingira 10 na hati ntugumuha tukasharaho umbazi niyeje tukashara tugusharwaho ngweno consumption ekagumara nko kweri konkebe yamate yashuma nyowe ko muntu kinanye ndakushaba mwana mugenda n'umugamba amate ngutugakira humuri abarisa nangwa n'abarisa ntwenda ku divertinga system tukazumunyama katandika kulisa borahane inyankore tukarugumate nyonko ntekanje nkabe ningira ndo umuntu wose mekushare beeyi amate n'Omuriisa urubwiho munte abwe kintu gasharwo ndijo waro Sky Blue jo kayitandika kamushuzi ninga urukuyambihanga Sky TV nyoni ngikorera no mbakagitandika nkawonshuzi ninga nkirukuyambihanga of course ni business mbweno kimanye ngo business nko kuna nagambira hena heri kutandikira na heri kwera wagumya ango emwe yo kutandikiramo utayine hori kwendera business ejo tero bakitegereza so omu Uganda nturye nyama kukiro kuturu kunywa amate research niko kwereka yes nturye nyama kukiro kuturu kunywa amate because hati kuno jangu ntunywa amate twena na processors tubakwirwa ziriki tubakubire waro nambwe nayo wasesera tokanyora ikikopo cya cyayi kandi ni kiguru ukawarira akatogo hati akatogo kebyenda wakariri wazo modere ikikopo nisirinje 12 konka wakirenda nibakimugura usingisha kandi ikikopo nkigura shiringigana abuko warita nkigurigana 5 abuko ritatwaka twaka shiringi 5 kandi ibyo neshu kandi akakopo wakuwanywa akataru akokorugamba ka 10 naka ka cyayi ituntu guza plastika bono waguza cyayi kandi bakatire munamizi bakuzaka mbona nyenda kugambira ngo nkaba Sky TV hamara kaganyi gatiyambe gajya ngo abarisi itwarga nabagwaho hatu wagira ngo beeyi ya shingi 5 nangwa ariho nabakirari bina nkabo ko binahura abanyabushozi uko hasi umugenzi wawe arikuruka bina because nyineho muri munange arwanyangwe amatini shingi bina isho kanini mumbwire bwenjura ninga kitwire kintu kitwireho tukatugira umbwire bwenjura gashuma konkombure umushana gatembo konkomushana gwaho ogugurigiremo tugararengirira 12 kakagumara 12 wakabeeyi kakatari kandi adine twaho tugahindura tugatumukurazi tugira tugaguza 18 12 nitwerwana humbo nturugum processors ngaba gatembera kabeeyi nimwe nikibahwera kugira ngo numbasa kugenguriza mugago bakusinga kuza munonga kandi akimwe sana kandi gahwera umukurazi zaitu n'abanyundi baba bari of course n'abanyundi baba bari bingi umushana so omuntu wa gatogo turukweta omuchunda hatuwe ango yeyene abo kuba omuchunda oguno shano wari kukiraho kurete beeyi yatemba munonga omuchunda nakugira ngo ni agent w'Omuriisa ngoro kugobaho nawe nagobaho of course hato gono shanga Omuriisa warweyo kandi wari gumugwaho abo ko hatanajya nazaga kwihira kanyariyero ngakuretera mburetaniza kugiye ushingiye 5 ninga baramuzajya ati period noza kumpa mutwaro 15 agimuhereza hati nkibaje manisa ngo kwaratunge shingi 5 ahada yaraha
Imtwari 15 umucunda ntoragiye nagiye hari shinge bitano bya dayara wanyitegereza mbwe no umucunda na agent wa N'omuriisa wa Fama kokeche nambwene kirku sasa nkimwa aba Sky TV noza kushanga nka processors baguruminga umuntu bamutuma mu field kankore sizina ryawe hatwaje ngo hatiwe twaza kwa business bakwakura bakwebyoma bakwabura kimwe cyone bagenda kura yawe baginstoringa kikatsara rwa cooperative hat cooperative bakibana bagigura bitano iwo kwesento gura rukaga ekimwansa nibageze ku dismantlinga cooperative ngo bagure individual because individual ne bajya mu bayabo processor akwato mchunda mhasende akwato umuntu waburijo am facilitating nakwakura nakwasente biona gendo install amatego ngero siringi 10 ogwise cooperative weji kana chikora chitambara chikirira because wa kikati N'omuriisa bamugura rukaga kandi iyo bagatwara mu cooperative bakugura bitano hatu no gata turugatari harukaga tuwahindura galiro wa rukaga cooperative yawe kagwa N'omuriisa mu cooperatives harimo enkwezi kukare vejo yo kusanga ngo harahaba rino barwana bya cooperatives ninga nacho cyumwa kuletera ne beeyi yazo urukorwo rwijwire ekirwijwire hato waramuzana ogu akaramuzana iwe akaramuzananye tari kwingana no waramuzana na cooperative nimajyango twenda shingira ushanje konkiyo kwako wawe ati niza kugura rukago tukari abo kwa cooperative negura bitano achikogwa tinza kugura bitano namanya cooperative no iguza bitano ko ngari nzaga ihira kwawe ninge ihirayo agumenata moto tuntu mpaka amatega gizireki ngamugarikire abamwe kandi bajyangwe kinte kikiro mu politics iwe inoko ikino angwe tantase mu government tingu gimanya ndiyo N'omuriisa mu government tinyine kintu kumanya nangwa ni wako inompa wikishani wori kukwata mahuru yo tantase mu cooperative tingu gimanya ndebe tugura amate ntereta amate tukaguza anyway abagaba politics nabone babine ango zabo N'omuriisa waburijo gu tugarwa akantu kake akantu ko buyonjo bw'amatena ki abalisa standard y'amategeko yararurengo cyati abantu abinje nabo kandi bajyango na standard tununji ati cyo wano gamba ati tonka ba dayari abesigana dayari ntiza kwityo twine barkweta lactose scan scanning amate nebirungo byago twine lactometer reading twine na thermometer byona nibigapima bigatankahi ahamutindo konke kiri kutsasa nituzo mukatare nabo abo abari kuyabura abakayora kandi tunge beeyi ito twine aid from DDA Development Authority twine aid from partners nka SNV nka agritera abo nibaje batusomesa twata tugira konke kizuwe kinakugambira hata katakije amatege kidomora konke yo tambuka aho kinka hari buseri inza kurabara ba mu town ya harwo mu ndebo daya rugo noja kureba za ebidomora nibiruka aha mapiki nibizahi kandi nabo bikorera amate korwa no gamba umutindo nyosirira ingama n'aba DDA umutindo nibagorondera mu cooperatives konka bari mu kugurondera ari yabo barutahamo
abarukutahamu bishika musibira kwita inyuma abazi yo kambuye n'umurondo mutindo gw'amate kandi karuhe gutera kurga kayonza karuhe gutera kurga nanka karuhe gutera kurga rubaya kandi babone ebidomora ibyo bidomora n'imbigambo hoki antuza kubareba kikoma so korwa no ga mutindo gw'amate inkirizana nacyo kandi nacyo ndeba ngo ni kimwe umbiri kushisha cooperatives okabire no shaba habeho ki abo honto waruza DDA hatkuwaza kwijaba kweta ti wayireta ngo ronde uburungi bw'ihanga ryawe Dairy Development Authority no muntu mugwayo supervisinga dairy products not cooperative alone cooperative products za dairy his zone is monitoring ekabene ikana har family yebo kwa ruku hygiene ya exactly aikar famu mujataza amatega we n'marungi konka ikamero ryawe contamination neza kuretwa hana so you can do this twino mushomo gwa URA twino mushomo gwa forest authority konka tukarebaga gwa DDN koma cooperatives honka ne tefuta hambyaro cooperative zakira revo yo kubasa kuma mutindo manya mushomese atoba kushomese kubareba kushomese secondary kageza no kigarukayo kubareba kushomese university kageza no kigarukayo kubareba kushomese journalism mweji yorumu no kigarukayo hatoriyo no ronda handi mbweni to cooperatives ejo primary health care tukageza kare konka hayi n'abakinwa bari kugiturete abari kuturetere ibizubu abutukutega ngo bashimire ku extending services z'abakayikayi eke kitongole cya DDA ni kimara nko bwire bukwingana kiye kushangana kirambura na mununga ka cooperatives kwiza kongera kumanyira icyo kakibabuza kizono ba ango yawe ngo mundatu ibono bareba ha ofeneri nyoni no tutayayira nibijaho konke cyane ni ngamo mu areas zindo babuze otomwene nko mihanda noreba nkaba Uganda Revenue Authority noreba abruptly bareta icyapa cyabo bakitaho hato wahecyo kurebera hwecyo kandi tonde cyane tukaza kureba tekareba URA ya parking hagati y'inguto yatahwe byapa yatandika kuforo imwe DDA nkenguto ya Kayonza mbara nkenguto ya Rubaya mbara nkenguto ya Bwizibwera mbara muherera kireri yari kureba barukurabya hamwe tugarukusha icyo kibabuzi icyo ticyabone niza kubaronda kandi kabatari hari nanga nunda yureke abaryo batuleba ati Nooha farmers abari kusupplyinga amate aba barisa abanuka biyo no bahereza bahabuze iki kugira ngo nibo baza kwisya amate aha gabe gari ya murembe gari ya mutindo gusa icyo kubanza no kamakare atamate ku koruga kamakare wagareta kare wagatumukura ngakuma aro area ebar kweta Rwizuzurine ahiga kutururo mu ikamero no kwija gakerero Rwizuzurine shuma icyo kugira ngo bakontaminating amate a time ni yero kudetamininga Rwizuzurine ecyo mwene cyane cyane ngo immediately wakama amate rokigasya kahi umukura Rwizuzurine no gumulanzo gukwereka ngo amatega kiri fresh ko kucererwa efuma vari yagwe etandika kushuma nubwo ko tatere muize nubwo ko gatari murana nubwo ko gatariki konka Rwizuzurine etandika kushuma rero kigareta kari gakinimo katagatse hata gakuma ubuhangwa bwago ikintu kubarabura ikintu kimwe cya kabiri no kwikiriza imbera tukaguma mu cooperative abo ko mukazi kuza kugirenda kastemeza umwenda akazara akonti imyaka 2 nabategereze umwana w'umutsigazo nkogo ningo mwana mpangare nkogo patience pains but pays
mwe n'abarisa tugira kugumisereza iturigire ntare nakugambira inyungu tinka koreraga government tinka koreraga kitongore cyona ekitongore kinakorera ne cyatata nastimya kanshanje neshatu nkatandika kurisanya n'imyaka 10 nagamajingo oburiso bwa buri mutindo bwona nimbumanya imyaka kaganeshatu mfamu experience burisa bwona bwa buri mutindo nimbumanya kwera beri nomadic grazing nomadism wejo nkagikora kwera beri ejimwe yibayitse cattle keeping ukurara no genda n'entemu ibyo nkabikora nahererekana farming okusetoringa ukahinga ukariso ukagera ibyo nabikora mwene buri kintu cyona kinubona ku bwacyo wangira ngo amatega plastic atimarunje plastics katama zombe domora nachi tukujya ngo ya hati ebidomora angoza byono zireba angoze bidomora hata kwa hozi aha tokahozi ubwo mukono guze gututoka gozi ubwo mukono pipe tube weje ahigura tokajozi kandi ejo na nibera mwamate nangwa nashondezi na ezahansi tokazozi nangwa na neje design ryo mu rubojo tokajozi emibyona no gumano bikamu kake bwa bacteria uburgumamu nubo kwita amateganya ncakare nubo kwita amatega bwashesha kandi ahi bacteria riko yagiri tekargaho kandi bacteria ni batugambira ngo nezarra dakika 18 neba yabugira kandi yona amatega bwera gukufa in 18 minutes bacteria kwita amatene bagayitse gabira nkenkamye mbweno so mwene ukoresa plastics ikizubu kigume kabe kitira shonga bato okuzikirininga rwobuzi kigwerere kimwe nangwa na plastics nicyo wihire plastics za kani hati plastic ya kani nerako ku buzovinga amatega tahamu kandi umushana gukitera egarekura ngazo umugande eriye tute yabe nyunyutsire umushana gukitera garakigire kura hatizo mumate umuryankore ebankenkamyo basa kutwara amate wire buri okay abariyo bakureba bahereze ugambo birungi nibiye binanimba gambe cyo kubanza no kwikiriza umuntu mu gutwahirwe nkabarisa kwameraho ubwengiri yatandika nango bwe kanisa yatandika ubuyesi yagitandika katandika nabege nshanju urashomera Bible ndiyo mushono wa Bible muronge ndiyo mukuriso ekatandika nabege nshanju 5 na 8 bagwa baragaho haguma 12 baburengiri ba Matayo ba Petero ba buringiri izo bari Yesu yaza kurwo munsi owe 12 yaragaho obawe ni beta Yuda Ishikariyota haguma 11 ba bentumwa ba buringiri nagamajingwe kanisa Kristo yo negira ki negenda mbwe ni nyendagambira barisi ngo bakorese okugumisiruzoko okwikirize kanisa Kristo kagumaho negambe kigambo cyo kurwa imyaka yo kustibona ko bagumize muri bagambe kigambo ha muri Isa abara kutandika norebo muri satanwa abantu b'imiringo 3 harimo opaka isakeronderente hariho oyitsigirwisha hariho na wapaka yise mikono kutima mazi wakwanda bunaka katoni akabonente konka target yaboneji no kurindente azana ngenda kugamba ho kake hari yabo abari kuzo mu government nkayuhati
ukagwa sente ukagura famu ukagura ente ikigenderwa kitaro hatabona bari kutamisa abantu buri so hurajya ayi farming taru magoba because naronde sente ziri kwingana na ziriya zubura naronde sente ziri kwingana na ziriya zubura konkitwe abarisizente mu 2 ningambira abantu bake nkabana nkaba be persistent hanganeje kukwatsa nushanga uruhu emyaka nkaganesha emyaka 10 niya tatanandisiza buko nkata karisize emyaka nkaganesha kushitanshanjinesha nayirisiza naye kamera nareba ibizubirumu nareba burungi burumu ntaha ningambira abantu ngwente obugayiga bwente tubwingi munonga tubwingi konka n'obugayiga burukumuza umutima because no basa ko inibizimbe mbarawe nibizimbe Kampala okure wakuze tortemba kanyina ngunoza kwihuza sente mutabani wawe nkogo ari yagendeza ari kuretera nizezo kugiye no kubura babura konki abenti no joti ntwara katebe kanje akatwara katari ahi kamero arebete ne kamwa otubayiteje nyana no bwo kugira otubayite ne habiri atine yacha cyamushamba ekagabo tsigireji oruhuka mwenente nitungo ryo kugwisaje tirine sente nyingi humurza wahurira abarwiza bine pressure yesente bagende bora abarwiza bine se kugira ngo yesente omuyora was farming umunyango ukoreza kuitunga ezezo watera muri yahendeka so you have to be patient nitungo entene kintu kino nyumononga nicucoco cyamani ngwe nicyo kwenda gambira abantu bayikume itutiriyo ntukura abashiki boyito bayikume bayireberere ikintu kimwe cyanyebaho abarisa ukora mu cooperatives noreba nikibasa kongera ku kibasa kubahwera munonga kusinga nakunyanga n'ikintu cy'umuhendo nkatandika kutabana mu secondary 1992 yatandika ntahani ngambira abantu nkatabana abantu bahumuruka no rene barara konkanyo we tindi kwijwizo bana rumwe ni shasha do you know why nkabande ta banking slips I mean that fees bill njereza chairman agenda shashura atandika kudeductinga amateganje ameza ashatu bakiza kumura ibanje ngabona ari hereze wachetegereza tinyenyenka no mwana babe nabashatu nikabantu ikumitirwe mu dialogue mwana cooperative nakantu kanonye munongo abo kuba korkwemera nkumuntu ujane bikango gambira ugo timpe bara ugo ngumaneje witu timpa recommendation ndo ndakasente astan kan bashike bambuza kare tereze bitanize mweshi werita magana ashatu kanyi maroni twenda kureba amatege ya garukwa buri so negative agishereka negative agishereka nyo ayureka income yanjye daily income ngena ntunge sente yaba musako yaba mu housing finance utunga sente ubaho so cooperative n'ikintu kikuri munonga bari munonga cyema ninyenda kubagambira ukira nkori yo umunyacyaro witwaha ayijabe member cooperative simushamba yaho cooperative terwenda nte 200 ntwakira warga kutahamu na leta za 2-3 full stop aba member cooperative ahandi kamba sime abo kwija kutuma konta yaira nakusima mpangare nakusima
mutabano witu mushambo nimwe bari kutujuka mukati tayayira. Yebare mnonga Edmond, amazina ganje mbanyeta Agaba Atremeza, the General Manager wa Abesigana Kashawa Dairy Farmers Cooperative Society. Abesigana na dairy y'abalisa yatantirwa abalisa omwaka gwa 1992 ekatandika n'abalisa 88 n'ekigendera gwakyo kugira ngu barundane bakole hamwe bafune amate gabayambe betunguri. Cooperative ekisha yaba registered omwaka gwa 2006 by the Registry of Cooperatives to Barrack and Market Milk on behalf of the farmers. The cooperative neyabalisa, it is member owned, it is member used and member controlled. So tukuja nguharamo mukono gwa government upon neyabalisa. Ba members mboba kusharaho. Ba members mboba kwesharamu. Na baleta products zabo mu cooperative zikora ebishimye kwano zikora amhergo mwaka abalisa benyine babambo baganyirwamo. Yes. Tuine process yamate gatakakire mu cooperative. Nangu umwe gatakakire wa processor. Yiga kurabamu kuruga mulisa na n'umucyunda ari agataho na cooperative obana processor na wini mu barum cooperative obari no wakana. Ejo process yona uruzegerurwe n'urwo ruha n'urwatagana ruta n'urwahukaruta. Who owns milk, who doesn't own milk? Ebale mnonga nka Abesigana Dairy ko business yitu no kwakira amati tukagaguza tukagakira tukagiho mbarisa tukagabarkinga. At the end of the day tukagaguza on behalf of the farmers. So harimo abantu babiri, harimo Murisa, harimo na cooperative. Omurisa we omurumo gwe no kutereza products nka cooperative. Ahatari Murisa since ko business yitu namate cooperative egiteka bireho. So on a daily basis nitwakira amate kuruga owo Murisa twine 202 members who are shareholders baba kutereza amate. Abalisa abo binaba kweta abachunda nabo bakora on behalf of the farmers to transport milk on their behalf bakagisya cooperative. Kana nitwenka cooperative twineho means tukutaho twineho motoka zitu on a daily basis ntugenda mu field early morning tuza farm twihaya mate tugata cooperative konga hariho Amurisa ari kujya tunywa amata ganje niza kugeretera. So no wari ukore so mucunda akamhereza amato bwo bwimbaga transporting aha border borders. So ogwo mucunda natakuvunanwa cooperative nana akora farmer areta amate Omurisa anotinga liters z'amate ziyahereza farmer eziyahereza ogwo mucunda yagisya cooperative omugasho gwitu twineho different staff buri muntu ayine cyashimye kuba nakora aho particularly twine obakweta quality control and wari ukora ha mutindo gw'amate omucunda yagisya aha cooperative immediately nabanza yaga testing quality of the milk agaretwa omucunda ninga garetwa motoka ya cooperative yashanga amate gabonire ntukoresa lactose scan tuchebera density tuchebera kwa harima maize added water tuchereba kwa tureba fats z'amatago ezikwetagwa nazo zirumu akubitwe nka cooperative egi chomwe omutwa kitandikiye no kugira ngo twakire amate marungi aiminga ha quantity no nto aiminga ha quality y'amate. Actually cooperative yitweji nerangano mwihanga ryo ntabwa kugira ngo twakire amate marungi tuguza amate marungi. So quality nation ngankuru munonga abachunda tukaba training together with farmers aha kintu cyo mutindo gw'amate. So baba ryomba transporting abine kumanya ngo bika cooperative. Step number 1 no testing amate. Then gaiza kwika cooperative tweza gatestinga tukareba gabonire gapasinga we receive the milk. Gafailinga test then we reject the milk. Gapasinga tugachilinga then we go to the market to zoa processor. We have different
customers abo tukuhereza na first category in processors abo nibagula in bulk. Then category ndijo twine traders abo ni ndanka nyine kuro mtawuni. Those are the traders. Abakuras nabone biza bihaha. Yes. Ngira ngo nabane ba supplying what they are different farmers. No. Nkokuna ja twine different customers. Twine processor kugura big volumes like 5,000 liters, 3,000 liters. Then traders nana yenda over 200 liters, 500 liters. Then twine schools supplying amate mashomero. Konkanita to get transport injira. Kurga cooperative kuza yishomero kurga cooperative kuzowa trader. Then itwenka cooperative twine ho outlets kugira ngu tuyambe aha kuimproving aha price ya mate. So tukatandika ho coolers zitu eziryo mu town. As of now we have 3 supplying kugira ngu N'omuriisa ganyirwemu amate agamwe kuturagate mu processor yatwereza shiringi rukaga twakwata 10,000 twazito mukula zitu twakwata 1,000 twazito wa trader ushange price yitwaguzo mukula at least ya pushing eje ya factory N'omuriisa tiyaza hansi munonga. Okay. Owakura na processor no hor kugura amate abeyi nungi. Price ya kula at least eje ne determining wa cooperative. Okay. Konka ya processor it is very unfortunate compared to other products. Amate no gogonka agokushanga mukama wago takudetermining a price. Processor no warukusharaho. Processor no wakudetermining. Yes. Kandi taro kugira ngu mwamitinga mwaganira mwayimana kutesa. No. Processor from nowhere na determining a price. Wahirwa kusinikira ka message effective 1st of November price will be revised to this March. With no reason. Amate most especially in rainy season amate nagaga minji even if it is a dry season processor no determining a price. Your biggest challenge between farmers unlike other businesses. Main challenge your mate oshanga cost of production is very high. N'omuriisa yanaguromba zugwente oshanga gwe kurya higura chika kuguza mate tarayesharem konka yanaguromba zugwente price to fixed. Yanaguza amate bamusharamu yanaguromba zugwente kandi nago bagaraka bamushara. Yes. Mwenu weta ine cyo kweshara. N'omuriisa mwenu no mugwaho. Price ya mateji no teka ngu yuenka manager tukole ki hakabe okabe no shaba habe huchi nka government ejo kabe no shaba ki you may not go much into politics konka okabe no shaba habe huchi ningabe hunta mitendera kikurangu amate buri yomo yaganyirwa mu cha price. Yebale mnonga nyonkabe ni shaba government intervening hagati ya processor na farmer. At least ete ho price. Yes, ete nkwarenga na N'omuriisa na naitugaguza. Yes. Awashanga N'omuriisa ekintu chebe atine ho kugira ngo wena kweshara mata participating N'omuriisa ntizaguma cyumunyigiri. Konkitwe nka management na nabariisa turiyo tugezaho kugira ngo tuzomu value addition. At least twa adding a value ahamate N'omuriisa. In the long run chija kutuyamba oshanga price ya yogurt let's say ya za higuru kusinga raw milk itwe nka cooperative ncho turiyo tugezaho gukora then no okugura different coolers to custom different areas around Mbarara town. Echo nacho kikatuyamba kugira ngo twaguza yamate mingi akabeyi keyongeraho. Yes. Abalisa no bahereza babuziki na munonga bariko basapurayinga amate akintu cyo mutindo akintu cha
cyo bwire nano gasya dayari bukiri gacha gataka siskire chona cyetorora hygiene ubuyonjo nacyo obuyonjo n'enshonga nkuru munonga itwenka cooperative twineho emishomo eitukutaho kwegesa abarisa bitu kwegesa abacunda ekikwatirina n'amatungo ekikwatirina n'amate omutindo gw'amata hakuba n'enshonga nkuru nubwo wakujotina kama 1000 liters konka zaba zitine mutindo wabo ta maintain njiro buyonjo amate ne perishable products in no minute no kushanga amate gafa. So we encourage our farmers kugira ngu ba maintaining hygiene kutandikana na farm omuriisa oriona kama ntubashomesa abanza yerebe hygiene ye eyemerire ta kutandikana n'ishwa cye kutandikana nenono aba ashazire byara then ebinte bariyo mbakamera mu nka buckets nka kanzi ntube encouraging kugira ngo ba making sure ngo nenyonjo barareba zogize bazanice kugira ngo hatakagira contamination yaba hamati aha kuba akarofa katandikira farm nakatandika kushisha amate gaza mugati amate gaba contaminated has some bacteria is multiplying by the time gakwika ha cooperative oshanga gahindukiri bacteria ne koraburi izoba bursha so omutinda no gutandikira famu gwijaguza har transport wa transportinga guhendera cooperative so jinga farmers kugira ngo ba maintaining obuyonjo aha kuba omutindo gwaba mubi na nakatari kamatene kanga. Tugambira amazina gause Baneta Mugumya Benjamin nkoranka quality controller abisigana dairy farmers at the same time business manager. Tugambire akintu cyo mutindo gw'amate aba namunonga bari ku supply nga dairy jamate yuhati nkobere wo mazi wanoro mutindo gwemerire guta nibwo yongera nibwacendera nibagaruke nyuma omutindo gw'amate sofa guru mungwe yongera kugira ngo tuwenturgo mushana atuvona muzamate zo nze yongera kandi teka ngo twaza ko mu December umwe amatinga za kubagargo genyine volume abo kwanto akiro mutwaro gumwe na 12 sofa turi mu kanana bitano ati muri yo mu rutazi nkakanana na bitano. Yes so bari yo barumba maximum umushana mbere mwakira akazi twashume twakiro mu na bitano ishatu price y'amateneri kira kudeterminingwa ki season ninga nimba muri yaho mu rabahindura season determininga nkahato mushana enyuma ho tubentuguza amata higuru muri settlement mushashura sente zirire yo shinje 10 na bakakana mu 12 zabe tumurisa konka surprising le price shumere factories tugura shinje rukaga umurisa nito tumukwatsa reka shinje bitana aho nzo tukuba ebe yegemba gigambo ho cyabarisa abarisa tebashemize mwe nabandi nubaguza hera amategabo aho kuba kugira ngo tikanine na tawuni oshango wa tawuni ya mharunana kandi ito tukuza kumuha bitana ato shanga volume yana za kureta dairy yacendera aganda gaguza hera Bueno abalisa bono baleno baleta mata konka ebeyi tubari nayo ebeyi mwe tubari comfortable nabo kugira ngo n'ikintu cyabo no baletaho konkaga mwe bagaguza hera bwaka beyi aho kwa bari umutawuni babaharunana rwenda kandi zito tutakubasa kugira ngo amata mingi tugaguza rukaga tugaguza mu factory cooperative niyo kusharaho price jininga ni mwe cooperative niyo kushara process umugahereza mugaha process tugaha processor paro XID obviously yakashinje rukaga muri satora muherushanjo ni mwe mu determining price kuri giroriyo wagabiyo kwa kuguza nito tuyaho operation cost izasigara tuzo muri ukabeno teka ngo hazeho kakora kikureba ngo no muri sa yaganyirwamo nibo waganyirwamo nano wahagata aho bona price ke ninja cyo kirga iruguru government of tiyamba abo kuba government yeta tiyambere ati for example ko imbaziyente yerya higuru
buri cyumwe kirya higuru konka nora amate nigagura shiringi 5 rukaga kandi ushanga umubazi gwente tugwacendera sente gwaguma higuru Omuriisa zobe no mushashuro mushana no munjani zevu hati nindeba ngo Omuriisa we aryo mukinze cyuku mwene aryo mukunyigizibwa na nyigizibwa nyenda manye quality amate marungi ngo gahi amate marungi garumunko kutana kwerekera yo kunani nchebera considering butter fat should be 3.5 and above. Then salt non-fat 8.5 and above. Lactometer reading 28 to 32. That's the range. Then added water should be 0.0. Tuine kuleba mukizi kona kunjira. No. Mashanga megnizo gwe mugamugaruzi. Tugamugaruzi. Somwe n'abantu bagerezo noro mutindo bagerezo gukuma. Tindo gugwa amate. Inga kamatega kwingana cyo muwiki. Tichaburije mutubinga amata kuba noza kuba no manguna nagatwara daire bashanga amamizi mbagabinga. So togabugatire. Togabugatire mukana bwe to relaxing yo kuchebera. Aho kwa no basa kugira ngo arete nka round 2 eyo kubanza bure kumuchebera kandi yakabira akutere mamizi. Aha. So niyo no gumza muno chebera konka we nawe namanya atanagatwara daire bagakwata amamizi nubagabinga. No habura cyabariyo no bakureba Sky TV na munonga abo abalisa abo kuba hygiene y'amatene tandikira famu then na nogoro kugiha famu kugareta ati nyo kinkwabura abalisa nangwa abalisa munonga bitito tukaba sensitizinga twabagamira ngo bamba kama matago barebice ngo bababine ubugegena aho ku matago mwenono kama intero batamu eshera wire kato bwire no bwire gweshera amateka cende no kucendera gweshera kunko byeje no bisige kuri ya farm utabireta daire wije nabyo ko kwa mistake ukabireta nabwo twongera kandi akagegena niko tukora ndio wa rwenzeru kamatarsi amate ningiha gasozi zakayohi na kayonza ndio garche amatago kare tugine mbuzu bucango kuri ko buzubu n'abantu nuva kugira bata nuva kubureta mu cango. For instance natandikira nka farmers, not all farmers kugira ngo ubonane bashane mituma no shanga very few farmers bace umurubo nuva kubasa kushisha amata yotaka gasisere nka urukuza gaki tubare bingi farmers amateni giza gasishwa bacunda umwe sam kandi naza kwiga mbonkanya kugashisha tinkukimanya kunka I do here. Farmers are hobo kushanga very few mbantu bace ukashanga umuwaza kwiga kashanga yakutaburire mu mizi hati aho no kubasa kudire wo kigareta ugaba mabi bagakebera gakiba mabi aho kaga naho kamugambira ukashanga wamukata konka bingi tuba cyankushisha mu cyankusha nubagatabura then abacunda bo they are some abo kubasa kukorecho abamwe bakorecho not all kugira ngo ubonane bakikora konka abamwe bagira bata nubakikora nyonkanya gamwe ngareta gamwe ngasapara ngomo samukurazi hati wata yumutindo mbumba ntwabo nubaganga ninche kare noza kutayo no shanga wanu tartazi 10 hati noza kutayitana abo kuba mate baganga gabaki gaba mabi hati ukiza gareta haga mwaza gahendera direct gataho nago bagakebera gaba mabi nubagakubinza so okufa kwa mate na harumune mtuma y'abantu abukunde byaho naho nabyo nacyo no kibara ndamagoba mingi kunda magoba mingi kunka wabanu wenda kurinda umutindo goka supplying amatega kaba mingi okashanga nibakunda customers notekwa kurinda umutindo gwago kandi orukwenda magoba mingi umwe kandi noreba abatunda tujye umuguredi ariho mukama wago umwe nasa kuba nagabe kandi ariho kuba natumwa umutunda mugenzi waba umutunda kunkani bamutuma so atogwa na umuna naenda kwenjawuru hato sanga umwe nashisha amate kugira ngo akanyise horta zizaragirata izariho kunka mukama wago na hata kwenda kushisha so no habura cyabacunda
abacunda kinkubahabura n'ikindi ikinkubahabura warinda umutindo uyine ba customers nibakurinda n'ubu wakukererwa mu ombwire ukashanga wari ntikira kuferwa pikirero nko mbwire bwenzobu usanga amapikini gakira kufera umuhanda tuterera mbwe nokererwa nusanga ba customers abo bakurinda kandi ubahereza umbwire babo kwano ubahereza umuntu konka ko kushanga no gatabura mu mizi no shanga no tanye ncyakariba kunyohe mironde ebiri ushanga bayanga otino customer mbwe no shanga no zerere nsiyona muno kizo wagumuko orinzire ba customer constant ebe y'amate mu gishangire mutimwe abacunda banzire ngo ebe kumukubana mu gihafa mu nyuma mongera makanyo of course ni business ni ono inogoba konka okusharuka kwa mate kubateganise akusharuka kwa mate kuteganise mnonga hata muri isaka itobacunda tito tukushara mate ngasharwa higura asorotiza higura konka hata itukuganda mu nshonga neje abarisa ni batureba nkito bakushara mate kandi tutagashara hato shanga nakutugaruka naenda sente mpango kandi zo kumuhereza still wamuhereza nyingi toyine cyo ragoboze mwabo kwanoza kwistia adaire shange buba basetingire be price hateje niyo gahera hato kiza kubagambire be ya price niyo rukwenda ngo yiho shiringigana hato shanga wagumirwa barukurega ngo n'umushara mateo shango wono umurisa naenda kuza hande naenda kurondo ndi hato ozo mukubiya byambwe ntubona hato nituke kube yongiro murisa yana atunga kasente kahurire hato shanga wayoroberwa kumugambira abo kwanuka kikonga kakuba kake oshanga wagumirwa umongero ke kumugambira kumushobora amatuko bagasaba still nabone bantu batunga information konka kureba nkiwo kuba niwo kumushara matekando takukora niyo nshonga tukuvugana niyo waba victim hagati gito muringo ko ukabye no shaba government ekoleki ngo muntu waburuzo yo business y'amate ukabye government no gishabaki government gagura gata sutakagisha atugari ha price atwaza diaries mushanga bakwereza bitana 5 ne basabutashana na hamwe no basabutunga shingi binatana hati cyo kumansiwa director yikube bakwereze ukabe no enda osiri 10 amuri ananka diary hato shanga no sero muri sakwe bakwa bitano nunda kumuhavena hato shingi binebyo shanga ryo rutaro kugambira umurisi okuba naza kugambira timbaziye nke yeregere wamperezezo hato sange jo niyo shonga government no hakubene ende tahiremu kugira ngo kare yashazera amate ni shere nimbazi ikishere price nayo gashango muri satellite taho nagerata na balancing ikintu nazabanke nawe shange umbaze ni gurebe ya kandi complaint munonge bakoreta mbazejo eyigwa kubintu batahamu erdi porque tumunonga te kukora nk'ekeshe mikwaniko nabarisani bacomplaining aho munonga icyo government yakire bubundi nikibasa no koro wabale munonga kandi emboze jo wajihura munonga na munonga tuli kuganirana na abadayare hanu ya omuri harwe turukugambaho n'abalisa n'abahinji n'abakura dialogue bari kutugambira akintu shwatirine namate wahurembozi yabo omucunda nagirangu nawe atakihire mate harfama nabanza kumanya diary negagura siringi zingahi diary nayo etakagatwire owa processor nayo nebane itaga kubanza yamanya processor naba naza gagura siringi zingahi ekiri kumanyisango abantu bashatu na noru kama mate omufamu ye nawe nibamuleta urupapuro mujanga mate atana gati tubakamanyire orukukwata omutindo hamwe na price y'amate okubihindura orukuhindura ebeyi y'amate Nooha ece kintu ni nyongera kukiteka hata na emikono naza kujanjura omuri government ninza kuba ninzo mu direct development authority kumanya oyine obujunanizibwa aha beyi y'amate Nooha ubwa hate beyi bakutujangwe riyo ne shumari siringi 85 kurugari siringi 12 hate eshaheje byaguma biti omu weeks ibirezi kwiza ngaza kubana gagura siringi 3 nchima isango umuntu waburijo urukuri sente akabona akagura imibazeta hinduka akagura cye kitahinduka amatego kakagumana gahinduka tayine cyaro kuganyirwamo nibanyeta Edmon Principle Fama ndiyo muhinja atakwata mwitakanza kongera kora research akinto eki kandi za kuba nyongera kubaretera abandi bantu abawaru kuvunanizwa aha mtindo hamwe na ebeyi y'amate reka twendera aha bwizoberi program yitu yo muhinja N'omuriisa buri rwa kabiri
shaha ishatu n'ekicweka azekiro tuba turyaha Sky TV irakarya abantu hano Star Times turya channel bina 68 naba ninduganisha kubagira nti we have to keep African hopes alive.